Itakere rukushangwa aha broka mushanjo prots nshanjonina na prot nshanjonina riryo mbyaro mushanjo ebya Kijango, Kirugo, Mugusu Town Council, Mparo, Kigarama, Chanduru hamwe na Nyakaina. Itakeri rigino obuhango obwa ekazo rukagana n'ibiri. Kikabaho bwa nyuma Engineer Dr. Patrick Rusongoza okubahandikira rukubagambira kunibenda kwigura emyatano Itakeri. Nti tubakiriza okugabana mutaka naye obutataganya wa kibanja yenna. Muwulidde kigenda ku recording abo basayinizi nti buli omwana afuna sheya ye omulimu gwaffe kumulaga nti okuva n'olwaleero gwe bano bebe ekibanja kyo bakuwa obusuulu bwa 10 mmeka. Susan Abbo ategeka orukukora nka principal legal officer ahabwa enshonga z'amataka omu maka ga mukuru w'ihanga agambira abatura ko bino obujunaanizibwa bwo kushashura obusuuru bwabo buri mwaka ahari bakamabitaka kandi bakakora eki barikwenda aha bibanja byabo n'okuzimba amalaalo oba ayagala kuzimba gatalazo oba gatayiro gwe banja busuulu bwo. Abahamiza abatura ku gavumenti eyehireyo okureba ngu yakuuma obwiga bw'abantu okukirana munonga abo abarukutura ha bibanja kureba ngu tibaabonabonesebwa bakama b'amataka. Kikirizibwa ow'ettaka okugaba ettaka lye mu ba beneficiaries. Okay? Ettaka lisobola okusalibwamu wadde nga liriko ab'ebibanja ow'ekibanja ye kye batalikola kumujja ku kibanja kye naye bwe baba nga bagenda okugabana mu fomati ya estate eya mairo mubaleke lino litukubonabonera habwaki ntukambeki ntukiro kino nyowere obunkufwa nifo omutima gukozereki abana baje basigaranka kadukulu bakaba bamairo nibayimuka buli kiro bakagihanga kumusisi ibara no kusisi ibara lya family usawo muntu nomu oturatangira kuzika kandi obu nahandi hakuzika nyobo mbando mbaho lijanzika na abebembezi batenderize enchwamo y'amaka ga mukuru w'ihanga. Uganda Police Force is the only lead agency nichokurora nyoku na police reference yona asibomu. Amakuru agasha kwa Jonan Tusingwire.